Shubor nakaslem jong unongsan hima. Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association Kalapan pau baki ladap da ka jings ngolingo hadin baki try karkhana do bilat ki badan hapo ka shatri ka Jaintia Hills Cement Manufacturer Association kila kelak tin da ka bakentat baki klem menjur bansiu ya ka dor kidmar ka balong khandai tingka kat kumbalabu da ka sorkar habaya kren chekilong tho khubor uba moslanda uloong ba kalong ka badiaw mensiam ba banmi na ka jingelang balalong henne kasngi namar baki company karkhana do bilat kila kentat bat pan por biang banya kren ya kador baki ladap ban menjur uloang bakani ke jingle jongki try karkhana do bilat kalong kaba omla asatya ban pediang ha kaba kim khen kor wat ya kaba kila dap ban menjur ha ka jingelang baladon lang bat ka sorkar habai dei bat kador uloang baki nongnya atrok kin yat bet ha kador khendai tingka kumba la menjur ka sorkar bat ai baka jingye pen bet kandang yat namar ka dei ka kamram jong ka sorkar Kai ka bami na kani ka jingalang pamenta na kaliang majungi hi ngimla banlen ya ka jingisha kalong kai ka badiyo men simba kalong kai ka bangi hab ban ya kren ba ban ngidap ka jing susi ban ya tu shai ki shaki pai ba mo te ngi shem isko bangi ngidon haka umdum ni waman shwa por bishong meeting haka khalai tarik haka jinglong chairperson da i so person tungsong ibadai deputy chief minister badai in charge o idai chairman mai badon lang na kaliang iso sneo balang dhar ibadai in charge transport but ladon lang cement factory nang ta mangi kum ka Meghalaya Commercial Truck Owner Association nang ta ka Jaintia Hills Truck Owner Association nang ta ka East Jaintia Hills Truck Owner and Transporter Association but ki cement plants ladon te ka tu ko por bang ye shong man shwa ngi la ya mi nang tu baro khoi la ya declare ba la ya hun nang tu ba om ba ka dor la ya hun khandai tingka hoi te ngi la declare rut baro khoi na kaliang jong kini ki asion artli na is gentle but na gentle tro ono asion ro kila declare ba ai jing yaro yak sorkar ba ni la dokumen ba la yo ya ta ka dor ba la penmi ba ka de ka dor khandai tingka ti nakaliang jong iru ilami shabar la brief ki press ki media ba de khandai tingka nakaliang jong deputy chief minister ulo amba ka de khandai tingka te hadin nanta dala sedang marmeni ngekren ar banta wi kawai ka de kumnu ba kin yo lut ki kali ki bade ki try jela ki jongi ki trok but ki driver ki trok owners but ki try kali but ki nongnya kali ki bade na ka jela jongi but kawai ka ni shumut ban yakran stangnya kata matu ka singi ki ong i habyo da kota ki jongi ki ong em nimkwa ban le da ka kota kumnu ngi ne shim kota ka nyapo ka jela la jo namar ba kini ki plan semua la ni ki company ki factory ki wan sha ka jela ki sha penni kini ki public hearings nang ta ki sha keren na kapor sa kapor la ka don na ki aindo gyong ba kamut ka first preference la da ginu ki kam ki bala ban trai da ki try jela da ki do local na leng chi kamut ngi tingi om bai try jela ma ka state ke jongi kamut en island show kita handrai indala senang yang kata ka jing keren pat ngi ka susi kolong ba kani te kan sa penyap yang ngi ba ha ka jela la jong ru kamut ba ngi hap ong yang ngi ba phishim tang kata phide ban nyai tang kata ngim la shu te la ngidon kalin ruspa teliru ngim yo shu kata ka jina duit banong ngin lot ruspa teli kala do bu yang ida ka kendon ngom ba phide bandot tangkat tapau teli te na kaliang ka jongi yang tu mene bale akren la persno ba na kaliang jongi ason ngim kwa bandawa tang badai ki MCQ ODA ni kwa ba kat badai ki kali jongi try jela kamot ba ki badai ki try jo ki kali ki ni badan pu jela ka jongi baro khoi kat bidang don ki de bandot amar ki try jela jongi kum da bun re ki tro ki khambun ni ki trok jong kini ki cement plant bat jong kini ki kali ki banabar ki badai jong transporter tengil ong ba namar kadai ka load ngini khen ba na baro khagi asion kalong ba ka loading ka ban load nang tai ni cement plant kalong arajar kali shisngi te ki jongi ki la bandon tangkuma shis arspa laispa shisngi long upta kai te kamun reka loading ke batam mut ni ong ba lada undan su kali jongi te sengin ailat lang ya ki we ya ki ni ki try factory ki kali jongi try factory la ni ki kali jongi bana baru bandot namar ngimla ban persenge tang bangi ngimla su mangi persenge ki we te kami hap ka kam bala ka kam sni te ni deng isko wong ban yo lut ki try jela ndoi dala wan ji kren la pen scam bet ba ni phi ki try jela kalau long ba phi de ban sim da ka kota
dah kata kuota sistem bi te kamut ba nakaliang ngajongi ni layas ngo si ba ing super sha alor gani babun ki pradkot jongi ki mungkin peran yalam bawan ripsen ang lep lapha dapat ba amut bang ngidap da kajing sudio buat kajing benyau alor gani tambangi mlali ban le kata nama ba kitu ki wei ki association ki artli ki association da badai na jentia ki ong ba to biang ini ya chwa ya kanika ka kota te sakali na kiru ya kata ki don kata kota tengiru ban le kumno banya bangin ya surut lan ya banya ya dom lan ya banya daj para mangiru kataru ka geladang ikran ya kabadairu kami ha te teng ni hamut em ya ka igo lan ya jing snow jungi pada kali yang jong kipat ki atli organisasi association ki omba in say walk out ya kani nakamenta ka jing halang jong barokai te menta poi sya kador ngiya kador ngim expect syu banya ngim don ngim la mun mudur syu ngim kpilen ti syu baya kador bandang ya kren namar pi hi pilayo i daladi na lian pi media ro bang ila deb declare ya kador mdei tang nangi handai na paro khoi no gomen ru na kitu ki we ga asion ru la deb don sakilang na lian ki la ai kublai leng bagi media bang ila yo ya ta kador ndala akran nang ni la poi jing akran kini ki cement plan dan ki try cement lawan bun mam ta kasi ki ong ba em kador ngim periang to kador ni gitu ki kalong bak ting ting ki accuse ken yo dia ka sarkar nang ki sukono ken kong ba ngilong ngilong bakani ka record ada tho hamni ka record ladon ka record ka minus yung meeting hare ki kyong bakla la sha pen bor lani la bakla tho kata ka minus te kani kalong ka e ba kini kemut kilong kini simen plan ki isu ong no ba ka ba susi kilong bosi mo kilong kim ken briu ke te ki hang tu kat bakran maki kat ba somon kalong ki ong ba em khandai tengka ngi khlam mencur te mentah hadin la nakali yang jungi baro khoi nyong baro khoi ngi ya saki ba pi ong kala biang te mentah kumno pi ong ba kambiang te dadiang don nakali yang jungi pra nongelam jungi ru kilami jendat nakanika jingalam mo nadu iba pitolawai i badai saudara sunong jomor keneng ya kan ba jingsha nakali yang jong imanong tudu nang ta jong ba waru kilami jendat te nakali yang jungi ngi syong hang tu ban yakren ban idon gi bayang ban ong bangin habya kun bet na syong ni ban kren ni jinghisha te na kali ang jongi ngiyai penek bet yakata ban de ban penek bet yaknai tengka ma na kali ang jong ungi u ladon du ka conference bagi AG ba Amit untuk Shri Amit Kumar te mai imdon mensuati idon hang ni por barang yakren yakatu ka khandai tengka mo idon mangi commercial transport te na kali ang jong tu AG wong ba yakani karet te ngimla ban petrekam bo ka shem stom ban petrekam te na kaliang jong chief advisor jongi ba kermen yuria ide chief advisor jongi ila kran bet markmat a conference ba i ong ba kumno na kaliang jong pi ong kamlong menta haba men shwa por ba phirai ya kani khandai tang karo phila shong lang hang ni bat ni mo bat ni hadan la ong ya khandai tang ka phiru phim ong yesu te na kaliang jong i ong ba ngan le kumno na mar ba ngam pat yo ban puli ya ki an ngani ngampat konsol bat ka an andre la konsol ya ka an galong ba menta galong ba kani ka khandai tengka ka shem stom ban petrekam te aku bakut ngi la ya yang ba ya ka stan ba khandai tengka ngi de ban kit te ya kata kajing ya nang ya discuss ya ka an mari ong menta air fix rate da kawe kiru kim la ban air fix rate menta da kawe pi te ka ki backtrack biang gini ki cement factory ki ong ba inshim be jatu kanyo tu ka hadu khatwei ka kamu ka fluctuate biang te tengiru akar mane am shim nyo khatwei ai ngi khatwei kyong khatwei ru ngimla fi te na kali ang jongi kamut ba mane ngila ya rai mane ban yang scam nong rimba ya menta ladang ikit ka dor khnai tingka tangba ya kata kajing ya penbe jong phi lang ba kata ka ain saya ya sia penbe sia pentip kalong kumno nama kata tak hable ka gomen bi kamde jongi dan kali ang gomen meneru kala ong ngi ba ki cement factory ladon gajing turwa bangin ya keren biang matki ini keren biang matki kamut ban start nadu mentala ni la sha tena kalian ngejungi ngila pau ba kanu pausim ngili ya keren matki de gejing bom ya bet ya keren matki ya mi sa gejing ya ki asurok dapat ba basapoi gani gejing keren kemta ngila backtrack biang kalong bangi haban di discuss batki ya kata kador kata gejing batha jong u duty CM kan ba duty CM body transport wong ba ngangan declare ya kani red kumbal ya keren te kamut nakal yang AG pat wong kamlong di hangta kamut ngim sutu su kan ka ka benta ka ban sapoi nang ni shikman marpi kaman saw ba meneng ila kren ya mentangi ngi pai ba rum ta de sutu sha mentangi ngi dawa bas la pentre kam kolong baik intrastate ba interstate kamut ya kimare ba kida po jalala jo interstate kamut ya kimar gi ba kid shabaru sina mentangi kid ya ka shiberni ga simen
Ya ka si berni simen ngikit bandek di haginong berni. Kamut ki badai ki try jelame kali ya. Ki ong ngikit hakador government rate. Kadba ya tu ka berni simen ka bankit syabar bandi sya asam sai ka be kaju ka jingjengai kamut ba ngikit daka ret ka barit. Tianta kalau long ka ka niru ka ju poi hang kaju kamut kamu su tenat kalong ba. Ya ka dor kit government rate kamut ngikit ban nyon na ban knyot tangi produk persna. Kadba ya ka mar bani di syabar jela kamut ngimla ban kit government rate ada ngiya ya kaju surok ru tekan niru kamut ngihaban ya keren mahabat ki ngihaban ya banyak walk out mo lem kumta kani ka sapen baklaba kalong kun mangiknyot benya ki paradok prasnam kan ba syabar pat tak simen syabar ngi katat ka simen syabar kan sarab ka simarcha ka simen siko jelah Kuno bishim me ne ke chungwa ne ke simen company mo yong gidan represent ko bol iwan never one ban ong ba rai khlen TV ya kata kan ini lama kini kim ken brio in sokar lama kada ge bo sokar kada la da kong ba kan pun min of fiction kini ki cement factory te ngai inga ki ya be ya kamon le jongpi but kilong disrespect ba ki cement factory da peken namar ba haba man shwa le rai gum to la da kajing chairman da ngaliang jong i so perston tung song ibade i BTCM ba in charge ka ho le chairman la da ya hun la da beso manta ki wanang ni da kamon ke jongki ke ong ba em kani khnai dengka ngimrai ngi khlam ong bat ngi khlam pediang te kamut ba ki ong ba wada ka mainut su kamut pithok bakla pi te kamut ba kini ki cement plan kamut jingi jungi lang bro khoi mene kalong ba ngi dap da ka jing so si but so dio but so bitari jing le jong kini ki cement plan maki kran baikat ka ba ki soma la kalong khmat ka sokar khmat jungi lang bro khoi ki kran kat ka ba ki kisubit kani ko ba da sokar kan ko juba ayu sokar no to sem transport modern hakan bi jela nakaliang jong deputy chief minister transport te uhaban uladon kata ma ka conference call but Amit Kumar de AG jongka sarkar jela mai imdon mene mensuai don isu kran pancing mun nai iru iong ba kani kajing pas ya kani kendai tingkaru kadon kajing bakala iong ba kadon kajing bakala te kamu ta kada kan ngisno longo bat ngisno la su ban mudur kai meneng labu kajing kran ba menchwa pi don lang pi ong kabiang menta pat pi ong ba kambiang te I ai dau ba ong ngaklem puli bahaya ka an mentang lalik puli bahaya ka an mut ba kamlo betul solo kam kai kan ikan untuk meeting to samudro diberi cuk sokar dan lang untuk oleh kabar de buka jero cuk sokar pa figur show ino yalam no simen faktori atau bisa kono kam kai komika kani ka jinglong ka balong kumya kani ka jajinya keren ni syat ong ka tin ka si ka de ka jinya keren khunlo kalong ka ka ba ka bom shumnia bat ka bom ya hap hiru kadang iron kumbalong mentate kamutla ngi nom kiu sya jorong ine hiar supo kata ka jing I ka jongi ha tenga ka jing mayan ngalap ong ka ni ka bor jong ini factory jong cement plant ngalap ong ka de ka bor ka mayan ba ngi kan syai ta ka dor ka mayan ka ba rau ba dan jadu ya badan jadu mika kalau ngalap ong ba ki kuma ong na ka sport nget ki pa ki sutu ya kata kini kin ngatrai ngilap pule history yong history repeat itself ma kata ka jing tu khana mo jogi pateng menshwa kamut kaji akum ju te kaji I jongi kamut bangi pule ke history spang ka East India Company hendrai ngi I ba ka kani gini cement plan ki kham khrawbor banya ka ya ki East India Company ha ka por jogi British rule menshwa kata ka de banga shu ong pen ku di pai ba khanang ba pun pai ba usu thu namar batai menta ki cement plan umat ma kim kem ka jimu ju berkhat jongki ban su thu ba ki cement factory pule ka East India Company ha ka por jogi British kawan kunju bishim ne emba ada tel pai bodon sokar la penya iki kat uma bishim ne bagi semen company la tel pai be ko ba manta kino ba ba tu tin ba de kai ko pi ya kata ka ong jong phi basla thit te ya no ya nuru komot ya ba thit mo ngile ka ba mani kan tangba ngin ong ba ban sa thit ka sarkar hato ka sarkar kan tador hadu kanu la sebanti de sarkar da kum mangi kini kinong song sinong jong ni ka jalang ngatrai kum yanga ba yang hilang pada dei makana ki presiden dan chairman jong kata association bala bun ki trok ro ban ong thit ya ka sarkar te
te nga ong ba kat nu ke ni te hangi te mla ban mudur bi te man thit ying ban sna ying ha silong ro ngim mla ban mudur te ban thit se sarkar te kat nu ke hadu kat nu te ka sang ka bor jong factory di Kamu bakal kibrit berang apa mereka itu. ta long ba ban thit hadu kat nu ke tat dor ban da sha thit te hi na ban bangin ngi ba kata ka jing sa thit hadu bangin sha right ni ban sha te kenjri rendang kamlong mo Badong syuang ya ai bai sha ya ai bai ja khilai sha bamja dukan sa ya dai dut kolong dari badong ban sha thit hadu ban sha te kenjri na rendang te ngim sola mudur su Pak Mas kai kasenjam jo ka sangpat. ni kani ka asion ka jungi mentar margi ong ba ya mentar ka jinga keren tu kolong ba ngin ya mentar ya ka dor khnai tengka kata ka dei ka jingi ya keren mene ka bukut ta kaliang jundu teaching minister roki ang ya kata ya khnai tengka ya mapi ngan notify ya khnai tengka iong kata da basha tengi mentaru inang ya bat ki ong bang ki factory ki terwangi ngin saya keren bat deputy chief minister uang pia keren na tikini lightly organize association ro kitu ki arteli ro badon bat ni ki bom ai mentai blami tegi na is gentle bat na gentle truck on association te kamut ba ki ong ngin saya keren te na kali ngajung ipat ngila kan syai ba ngi haban lechwa sha ki pai ba ki badai ki try truck bat ki no nya truck tindalek syaki kin shim ki karai kin pediang na ban jing keren bat kita cement factory mo ban ya penbet ya kata kador ka bolong pedeng ni ka bolong kumnu te ya kata kamut ngi kumnu alam na por ka asen ngimla msimrai meneru gila kerja ya kiba ya kai ba mi na ni gelang ngin ra bet saka general meeting ma shopan wan ru dapat ku bore ngi daga general meeting da ki pai bai por balik dulu ngidon ka meeting ka bangin lek bet ben mi shopai ba ta syong sa kitu ki try trok bat kinu nya trok ki bala ya sha stom bale ki stom kat ni bat ki don ki kenun seng balang ru menta ki bala kersan yang ni pun ba luan kersan yang ki ong yang ni ru da bu da kentin wan ong shet score pai ba la ni yang hilang tengi kamut ni haban le sha ka jinglang khot lang ki bala din la yo ai ta ka jinglang ka ka barai na ka jinglang kalong final temar ba la da pai ba ong ba kabiang kaya ngakal asup da pai ba ong em kambiang tab yang ep shajil ku tangan lem lo ha Lada ka cement factory pakin pediang pan ay kan kador nama mentas ni gila na kai kasenjam jo ka sangpat. Nakaliang yung cement factory ki ombangin ya keren kin saya keren ya da kador rengi pat ni pen skambe no rimba ngin ya bait da kador kenai kan suara ta ti lada kamut lada kamper kampat don gi ya keren menta kamut lada ki pen ya te nakaliang jungi ngim pediang te ka bakut ke song sorai pa ba pi kata ka song sorai pa ba amde harai jungi mo